Kama moyo hauko tayari, ni bora ukubaliane na ukweli kuliko kujifanya move on wakati unaumia. Watu husema kuumia mara moja ujiokoe, lakini kuna watu moyo unawapenda hata baada ya mateso. Nilikutana na mtu mmoja hivi, kiufupi alinifanya nijisikie mapenzi ya kweli, furaha na matumaini. Lakini kadri muda ulivyopita, vituko vilianza, alibadilika. Nilijaribu kuvumilia, nikasema labda atabadilika mwenzangu. Niliumia sana. Kila mtu aliniambia nimuache, na nilijaribu mara moja, mara ya pili na hata mara ya tatu. Nikajifanya nimesonga mbele, hata kuposti picha za watu wengine, kucheka na marafiki, lakini ukweli ni huu. Kila nilipokuwa peke yangu, nilimuwaza, moyo wangu ulikataa na ulibaki ukiendelea kumpenda yeye tu. Siku moja nilijiambia, ni bora kukaa na mtu unayempenda hadi moyo utakapokubali wenyewe kuachana naye bila kuumia, kuliko kujifanya na move on huku unabaki na maumivu ya ndani. Kama unapitia hali kama ya kwangu hii, tambua hili. Moyo unahitaji muda wake. Usilazimishe kuachana na mtu kwa sababu ya pressure ya watu au maumivu ya sasa. Ukiachana na mtu bila moyo wako kuwa tayari, utateseka zaidi. Kubali ukweli wa moyo, kisha uachane naye taratibu taratibu.